yategeka bigakomera nifite ijambo rya nyuma kuri je nifite ijambo rya nyuma kuri nge zogera kuco yavuze zogera nawe yambwiye kuko Imana atari umuntu wibeshe iyo abivuze biraba yategeka bigakomera ifite ijambo rya nyuma kuri nge. Haleluya, haleluya. Turi kumwe tubenga bazamura ibiganza by'ibyishimo. Yesu ashimwe cyane. Bagiye gusezerana imbere y'Imana muri za ndahiro twavuze zose, muri rya shiga rya gatatu twavuze, igihe cyose bazoza bibuka murahiriye imbere y'Imana, imbere y'itorero, imbere y'imiryango, ariko aya masezerano ntakaje kure y'imitima yanyu. Imvura nigwa, imivu igatemba, byose bikubita kuri uru rugo rwanyu, muzibuka amasezerano y'Imana yavuze, nayo ubwanyu mwirahiriye imbere y'Imana. Mbere yuko bakomeza zino ndahiro, reka mbasabe manze mufate izo mpapuro kwanza gatoya, banza utwereke umugeni, banza utwereke umugeni gatoya, hanyuma ubikore mu buryo bwiza. Yes. Nurangiza mubone kurahira wamenye umuntu neza ko ari we neza. iyo abivuze biraba yategeka bigakomera ifite ijambo rya nyuma kuri je ifite ijambo rya nyuma kuri je. Amashimeshe kuma iyo haleluya, Amen. Aimable wabonye ko ari we? Okay, ubwo rero ko amaze kubona ko ari we, ibabaheze indahiro rero murahira imbere y'Imana n'imbere y'itorero, musubira muri ayo magambo. Imana ibafashe. Reka twumve Aimable. Indahiro yabubakanye jewe Irakoze Aimable bisemwo Nyanome Angelique kumbera umugore w'isezerano, nzamukunda, zamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa agwaye, kugeza urupfu rudutandukanyirije, cyangwa se Yesu Kristo aje kujana ishengero rye. Birahiriye imbere y'Imana n'imbere y'ishengero byose. Amashimeshe kumana iyo haleluya. Izo ni indahiro zikomeye cyane cyane, zizakomeze zibe urwibutso igihe cyose. Reka twumve Nyanome Angelique nawe agira icyo avuze. Jewe Nyanome Angelique. Volume. Jewe Nyanome Angelique semo ko Irakoze Aimable ambera umugabo w'isezerano, nzamwubaha, nzamugamburukira, nzamwihanganira haba mu bibazo no mu mahoro, yaba ari muzima cyangwa arwaye, kugeza igihe urupfu
buzadutandukanyiriza cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujana ishengero ryiwe. Mbirahiriye imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ryose. Amashimeshi ku Mana yacu. Haleluya. Reka dukomere Imana amashi kuri izi ndahiro. Amen. Reka nsabe bazana impeta. Nsabe abakozi b'Imana bari hagati yacu mutambuke hano imbere. Dufatikanye iki gikorwa cyo kuhezagira abana bacu. Abapastori mutambuke. Mumpere mwungere hariya representa microphone. Asabire izi mpeta bagiye kwambikana kugira ngo Imana ikomeze ibagire neza. Natwe twese itorero dufatikanye mu gusenga kuko iri ni isezerano rikomeye bagiye gukora imbere y'Imana. Mana yacu urakomeye. Haleluya. Ntawuhwanye nawe. Haleluya. Iki ni igikorwa watangiye uri Imana kandi uragisohoza. Ibi dukora rero nibyo wakoze. Haleluya. Nibyo duhaye tugera mu kirenge. Haleluya. Abana bacu batangiye uriya mushinga ukomeye kandi Satani adakunda. Haleluya. Satani akora iyo bwabaga kugira ngo awurwanye. Nibyo. Ariko turagushimiye ko muri urwo rugendo rwabo wabanye nabo. Shima Yesu. Ntibagiye bonyine, ntibarutangiye bonyine. Haleluya. Warutangiranye nabo kugeza uyu munsi. Haleluya. Hari indahiro bavuye kurahira zikomeye cyane. Haleluya. Ziteye ubwoba ndetse. Haleluya. Ariko kandi turatwizeye kuko byose babishobozwa nawe. Shima Kristo. Ibidukoze ni impeta zakozwe mu bintu. Haleluya. Zaba izahabu cyangwa ifeza ariko ni ibyangirika. Yego. Ariko ikimenyetso bigiye kwerekana ni ikimenyetso cy'iteka ryose. Nibyo. Kandi nibyo wavuye kurahirira imbere yawe. Yego Mana. Bavuze ngo keretse urupfu rubatandukanije Nuko. cyangwa Yesu ukagaruka kujyana ishengero ryawe. Haleluya. Rero iki kimenyetso bamaze kwatuza akanwa kabo. Haleluya. Bakarahirira imbere yawe n'imbere y'itorero. Iki bagiye kugihamirisha izi mpeta. Haleluya. Zakozwe n'abantu ariko ziherekezwa n'ijambo ryawe kugira ngo ivyo bavuze uzabikomeresha imbaraga z'amaraso y'umwami wacu Yesu. Haleluya. Urakoze kutugiriye neza kandi byose ubikora kugira ngo icyubahiro gikomeze kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Haleluya. Bagiye kwambikana zino mpeta. Hari akantu mperutse gukurikirana ndimo ntegura uyu munsi. Bagiye kurahira kandi muraza kubona baraza kwivugira amagambo yabo bwite kandi baze kwambikana impeta muri uru rutoki rukurikira agahera. Ndimo nsoma hari umuntu wanditse aravuga ngo igituma bambika uru rupeta rukurikira agahera bagwambika iyi alliance ngo byavuye ku Baroma, abasirikare b'Abaroma, ngo iyo batsindaga urugamba intwari bakaja bagahurira ahantu ngo byabaga ngombwa ko mu kuboko kw'iburyo bahashira inkota, hanyuma umugore we yaza kwicara ntiyicare hafi ya nkota yiwe, noneho akaja mu kuboko kw'ibumoso
ngo icyo byasobanuraga kuri izo ntwari ngo byasobanuraga ko harya umugore yicaye bashobora guhura n'intambara umwanya wari wose bakaba biteguye kugira gute kurwana akarwanirira uhereye ku mugore we afite inkota hano umugore umwicaye iruhande bivuga ko mu gihe bagiye kwambikana zino mpeta igihe cyose uzoza ubona urwo rupeta uzubona ko umugore wawe ari iruhande rwawe ugomba kumurwanirira mu bishoboka byose kandi ngo uru rutoki uru bakoze cyane Imana ibamugisha murashobora gusubira mu bibanza reka dusabe abageni barashobora gutambuka bakadusinyira hano Aimable Angelique reka dusabe pare atambuke nawe dusabe marene nawe atambuke dusabe ku ruhande rw'umuhungu witwa Mushambaro Mugabe atambuke hano imbere Arasha Yesu Yesu Arasha umwana w'Imana mube maso Yewe reka Izina rya Yesu Pesa sileka Arasha Yesu Arasha umwana w'Imana mube maso Arasha Yesu Arasha umwana w'Imana mube maso Turiano papa Turiano mana we tugenderere kandi Yawe Zamuka Moses we
mukobwa dusabe pasiteri Gikwerere. Reka nsabe pasiteri Tabaza atambuke hano imbere. Reka duhamye iri sezerano. Njyewe umuyobozi Revera Pasiteri Nzayitegaho Gedeon ndahamya imbere y'Imana n'imbere y'itorero ko Aimable abaye umugabo wa Angelique. Ndahamya kandi ko Angelique abaye umugore wa Aimable. Icimana yafatanije ntiyakagire umuntu uzagitandukanya. Tubivuze mu izina ry'Imana, ry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Abashinzwe gukora igikorwa cy'ifoto murashobora gufata ifoto y'urwibutso. Hallelujah. Amen. Cyane hallelujah. Hallelujah. Nanone bitwaye neza, batweretse ibirori byiza kandi mu busore bwabo bagaragaje ibintu byiza by'agaciro. Nk'itorero rero dukeneye kubaheza urupapuro rw'umutsindo kubera ko bitwaye neza. Iki ni ikimenyetso cy'itorero cy'uko bitwaye neza bakatugeza kuri uyu munsi udasanzwe. Mucyakire mucishimire kandi muzacereke n'abandi ndetse muzacereke n'abana babo. Amashi menshi ku Mana yacu. Dukomereze amashi menshi. Hallelujah. Reka rero muri uyu mwanya nanone kugira ngo dusoze sabe hari impano nanone itorero ryateguye. Reka nsabe umushumba atambuke hano imbere hamwe na sekreteri ndetse n'umuyobozi wa diakoni mutanga iyo mpano kugira ngo Imana ikomeze ibagirire neza. Nk'umusore mu itorero ariko ubu abaye umugabo tuzagisha inama, abaye umugabo tuzaje inama mu bikorwa by'itorero tugakorana imirimo Imana yaduhamagariye muri iki gihe. Mwishami ry'abamama naho uyu ni umugore mukuru mwungutse muzakorana imirimo twungutse tubonye tugiye gukoresha tugakorana imirimo y'Imana. Imana yaduhamagariye kuri uyu musozi rero ntitwareka kubishima. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Amen. Ikigira kabiri Aimable na Angelique
mu kandi kanya hariya tugiye kuja baso abavyeyi banyu barabagabira inka, bakuru banyu n'abandi inshuti zanyu babaha amafaranga, mugende muzagira imitahe mudandaze mwunguke mubeho, n'inka muzorore zororoke mutunge mugabira inshuti zanyu. Ariko twebwe nk'itorero Karumeli tugiye kubagabira impano isumba ziriya nka baso babagabira n'inshuti zanyu nari amafaranga. Ikizabihesha kunguka nikizabihesha umugisha ni iyi impano twabateguriye nk'itorero Karumeli. Nimwavyitaho mukita kubirimo, iyi impano irimo uruzaro, irimo amatungo, irimo byose. Rero kuba tuyibahaye niyo twabateguriye, natwe ntitwari tubuze nk'amahembe, ntitwari tubuze envelope ngo dushiremo amafaranga, ariko twatekereje nkuko tugomba kuba iyi impano ngo izababere umugisha wo kororoka biriya bindi byose bagiye kubaha kuri no munsi bururugo mugiye gutangira. Mugende nihagira ikibagora muzarambura ijambo ry'Imana musome, kuko muri ijambo ry'Imana harimo amatungo, harimo abana, harimo byose. Iyi niyo mpano itorero rya Karumeli bageneye, mutambuke tuyibashikirize, kandi tubahaye ikaze muri Karumeli kugira ngo dukomeze dukorane imirimo yose. Amashi menshi ku Mana yacu, dukomereze amashi menshi cyane. Imana rero ibaha umugisha. Reka umuyobozi wakomeza gahunda, urashobora gusubira mu byicaro byanyu mukicara. Bwana sifiwe sana. Dukomere Imana yacu amashi menshi cyane. Twongera amashi tubishize mu mwete twembe twese. Reka twakire itorero rya Rireze Angelique bave hasi.